Mendel kayak gini guys. Selamat guys. Tak sepil no. Jambu. Ya Allah. Oke guys ya boy. Ayo. Perdana. Panen pertama. Wih. Saya tak godongnya wakai tapi ya pangkai boy. Ya guys. Sepil beb. Gak salah. Mendel kayak gini guys. Sak om yo. Iki lho roto kabeh. Iki yo. Iki Iku enek pan. Ya apa iki? Iki samprot. Pira 4 ya manusia. 1 2 3 4 ya. 5 bae. Guys, tak incipan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Semoga apapun yang aku makan menjadi vitamin. Amin. Enak. Habosok padahal yo musim hutan ya. Syukur guys. Agak duduk ya. Di sini. Cilik. Ya wis gede-gede sakjane. Tapi kayaknya wis gede-gedean iku mau deh. Sik tak coba siji, guys. Bisa. Ayo, Feb. What's up? Duh. Lho, roto meneh. Berotoli kok. Lihat aja. Iki kaya sing luwih abang-abang iki. Brenget. Iki jambu putih, hijau, campur abang, 3 warna. Akan iki banyak. Kan ini guys. Ya udah. Kalau kalian suka sama videoku jangan lupa like dan follow guys. See you.